So yang pegah haba tengah azan, uro wate sakratul maut, lidah cekang, hanjit diucap kalimah syahadah, karena sering tat pegah aba wate su azan. Nyo malam nyo kata pingat, mudah-mudahan bertingat, menyona urang tengah azan pegah haba don neim. Iji pegah habu, pegah haju don ngom dong. Betul. Nanti kami hatam berekun, hek gua pegah haba na tu azan. Apa tengah azan? Azan je berapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sengap maju. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sengap tanya. Ni mana blub-blub ngomong blub-blub mana umpu ah? Menyo tengah telefon pulang ju. Siapa? Azan. Assalamualaikum. Pulang ju. Yang tring telefon. Biang angkat le babi naik di perhatian le. Nyokkan. Yo. Cik betul adik berhasil tak ah. Cik abang kan nyokkan adik tak buku ah. Putra tengah hadan. Nyam nyodara baru carang i dengar suadan. I maju. Mah adik biar nak tu puklah. Bawanya dia satu oli. Makanya orang pegah haba tengah azan, ciri-ciri ham merumpuk mengucap kalimah syahadah mati. Ya namuhan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sayang merumpuk baca kalimah syahadah wate mati tamang syurga. Nyoke nyobak merumpuk bacanyan hana tatu'oh kiban cara Allah bi. Maka menyota tempo raya uroleh Nabi untuk Nabi gehadiri wate tanyo sakratul maut getuntun le Nabi wate baca kalimah syahadah karena wate lagi nyotanyo senang tat ke Nabi galak tat ke Nabi sayang tat ke Nabi wate kena gepintat truk Nabi tanyo kenan getuntun tanyo gepetalkin tanyo hingga mudah tak baca kalimah syahadah baik pegah-pegah haba tengah azan. Karena suadan iblis peluang orang yang pelai Jumat sembayang wate suadan aja aju pasti Jumat karena iblis kai peluang baik iblis kai peluang kita nyo pita peluang ikul iblis mesti ke apa wah mesti ke peluang ju maka ji orang adan belagak sunya peluang iblis dia wate adan kan peluang iblis ya jingu hayalah iblis kai pelung ya jengok so azan. Cina pilih uradan yang laga-laga asu bacut. Lah dom sugo salah. Sugo tapi salah azan. Hayya ala solat. Tutupu jangan ngengengenggan. Begot azan. Lah dom sugo gak su pi salah. Hayya ala salat. Laki ngu bak ujung yang mengadut. Begot. Ante tanya makaji orang azan gayung murno makhrajil huruf ile. Ante tanya mbak orang tajwid long tajwid hana tak paham tak long. Tajwid long buat tabau gelah gero ko hana gelah gero. Tanya mbak ahli tajwid. Keban cara baca matita keban. Gaji urung azan di Melasa kan tayang tu. Nek umur ka 70. Kalau aku celok-celok kada kotak 3 nan. Hangga azan hana lain. Aku pudek jumik kan. Golong azan batuk le. Kok urah tu. Tak perah tu maju-maju Aceh. Mana maju malagi kan. Menyodana-dana untuk upload keagamaan cahana. Nah urung kari-kari yang jarang-jarang buat, hana tak bantu pi. Haina yang kagak buat kari, hana tak bantu-bantu pi. Yang jarang-jarang buat, hana tak bantu pi. Habis ke buat kari, hana tu hojak lim dah tekah kau. Dana lambu Aceh dum pi hana abah keagamaan, hana tak bantu pi. Menang-menang.